Maya paabak po kaya kayong brothers and sisters. Yabi tala po kimi sa ding makatuki, parang kaya lang kaya doon. Kapasalamatan ng Cherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Joyce Kai Corowak, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabot, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose D. Pasqua, Rolando Pineda, Ramon Yumul and family, Mr. and Mrs. Alfredo Manalo and family, Angelito Paras, Rose Malilay, Aimee Guevara, Rosalina Malilay, Vicente and Priscilla Marquez, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanmeco Enriquez family, Franklin Net Adviento, Aurelia and Gloria Sanhueco, Mitch Unido and family, Severino David, Lisa Aquino, Rogie Enriquez, K. Endo, Rowena Nano, Patricio Sabinian, Micaela Deyang. Para king Aldo Gebaitanang Ernesto Pangilinan, Cesar John Aquino. Para king Kapagnasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Nira Luis Garcia, Carl Joshua Malit, Joanna Marie Evaristo, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arden Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanhueco, Michelle Anunag Agulto family, Alfredo and Sandra Salazar family, Jonathan Dian and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Kelsey Colin Mabuti, Moore, Alfred and Paul Manalo, Jose Balboa, Alma Perez, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yu Nalaksamana, Rudy and Ida Aquino, Jodicon Gonzalez, Jodicon Punsalan, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, GP Kadag, Patricia Sabinian. Para king malagong kapaldanan ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Jess Suing, Bernice Canta, Olive Pasco, Myra Ann Nicole, Teresita David, Jasmine Gosyang. Pangadita dapat yung kaladwada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sunny Tinka, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasia and Loretta Macabali, Virginia Angel Lorenzo, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Luela Castro, Paul Dunca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado,
Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Bendaño, Amanda Saguban, Marieta Bendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto, Vivian, Julio, Robert Dabi, Restituto Junior, Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Benacio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Edward Marcelo, Elias Sison, Florida Sison, Carlito Quinto, Rizalina Quinto, Danilo Fernandez, Peter Dennis Dolohan, Maria Lee Dolohan, Pasita Gapos, Eliana Mikal Chico, Lexi Gabriele Salonga, Wainer Nepomuceno, Violeta Cruz, at Ding Maldang Kaladua, ang mga ilang kimpakalulo ng Gino. Yung magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Po ng Anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ng malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin miyag na nagnani kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatid, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayalawang kakulangan. Ulinita, ipanigapubukan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karisablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing panalangin niyo po, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. O Diyos ning meto sikluban, sa sambanda ka bilang Ginu. O Diyos, akapilan man malapit kaya kami, matulaking mamaus ipake ka. Iba't kaniting yatong alang kapanatagan, makabalikid kami king kekang kasunduan. Papanatilyan mo kayang misasan metong king kekang kapayapan, panatag king kekang lugod. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, amabibie at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta nahon. Lawenyo daratang ing tubod babo ring bundok. Magdalayang mayak abalita. Daratang ne bang ibalita na ing tagumpe. Me malen ning Huda. Pagmasusyan nyo la ring kekong piyesta. At tuparan ing pengakong pena tayo, King Diyos. Enala lumusob pasibayo, King bansayo ring marawak. Lubos na lang may sintang, uling malapit na niyang ibalik ning Gino, ing dangalan ning Israel. Itang dangala na, bayure penakawanan, ding kasalang. Makalunos siya ing malaram at makamate syudad. Mitmuya king pibanjan, bang panakawan at samsaman. Ing ingening latiko, kekong pakiramdaman. Ing karong ding paralang, ing luksuring kabayo. Ing ingering karwahi. Lulusubla ring lalaking pakasake kabayo. Kikislapla ring espada at tandusda. Matasla pangatambak ding bangke. Ela mabilang-bilang ding taong nete. Ding tao mga takidla karela. Katmanda karing dinat ilako dangalan. At mga takutan laring keka lalawi. Ding sablang manakit keka, mga paurong la. Sabyanda, ni baksak ni ing Ninive, nino ing munye lunus keya, nino ing mamatula keya. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ako ing mamatul kamatayan at babye, bye. Ako ing mamatol kamatayan at babye, biye. Datanging panahon, ami bagsakla, ingaldo ning kawakasanda, malapit na. Iligtas na la ning Gino, ring taong pinili na. Karetang keya susuyo, malunos siya. Ako ing mamatol kamatayan at babye, biye. Akit yung eni, king ako, yapin, yako. At ala ng Diyos subali, kanako. Makamate ko, at babye, bye. Manyugat ko, at pakayap, karing sugat. Ako ing mamatol kamatayan at babye, biye. Ingka kong makinta ba espada, kakuyang itais, ating ustisya, kakong ipairan. Parusan ko laring kakong kasalang, at detang kakumwa, kakulang ablasan. Ako ing mamatol kamatayan at babye, biye. Parangalantaya po ing maya pabalita. Ayasahan la ring sablamong kautusan o Gino manatilila kapilanman.
kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Jesus kaling kayang alagad, ninumang bisang tuki kanako, sukat ng isakwil ing kayang sarili, usana ning kayang krus at tukiya king kagulutan ko. Uling ing ninumang bisang sagip king biena, mawalaya kaya. Dapot ing ninumang midawon king biena, alang-alang kanako, ya ing magkamit biye. Nano pininga pala ning tao agyang aban dining mabilugayato dapot king anti kanya na paralan, mawala niya man ing biena. Kabudmete ing tao, alayang arapat na luman para abawi na ing biena. Ing anak ning tao datang ya, kambening kayo pa yan ng ipana, at antabayanan de ring kayang anghel. King panyatang na, ablasanane ing balang metong, agpangking kayang depat. Sasabihan ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti, eratakman ing kamatayan, hanggang ere akit datang keti, antimong ari, ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Hindi ko alam kung natatanda niyo isang kwento. Tungkol dun sa isang nanay na tinaguyod yung 3 anak kasi maagang nabalo. And yangan po, yung may pag-aral, yung may niyasya karening atlo. At yung 3, naging successful. Naging multimillionaires sila. At dahil doon, gustong parangalan itong kanilang nanay doon sa kanyang mga sakripisyong ginawa. So, nag-meeting sila at pinlano nila kung anong bibigay nila. Yung panganay, sabi niya, para na makabawi ako kay nanay, pinagawa ko siya ng mansyon. At itong mansyon na ito, ilang milyon ng ginastos ko dito. Pero ayos lang para kay nanay. Yung ikalawa, nakipag-tie up siya dun sa panganay. Sabi niya, ako naman, pinatayo ko siya ng home theater. Nang sa gayon, magpapagawa ako yung may malaking screen na parang sine, para sa kanya lang yon. Tapos yung sound system niya, no? Para mag-enjoy si nanay. Bilyon-bilyon din yung ginastos ko, pero ayos lang. Yung bunso, sabi niya, ako, kasi alam ko naman na mahilig magmasa ng Bible si nanay. Pero dahil matanda na, malabo na yung mata, at nahihirapan na siyang magbasa. Kaya pumunta ako sa buong mundo, naghanap ako, at nahanap ko na yung sinasabi nila na ibon, na kung ano man ang gusto mong part ng Bible, i-recite niya. Sabihin mo kung yan, Genesis chapter 1. Tapos, in the beginning was the word. Ganun na. Tapos sabi niya, kahit pagsamahin pa ninyo yung ginastos ninyo, na ilang milyon, mas mahal pa yung binili kong ibon na yon. Pero ayos lang para sa mga sakripisyo ni nanay. At binigay na lahat ng marigalo at pinatawag sila nung nanay. Sabi nung nanay, mga anak, na-appreciate ko naman yung mga binigay nyo sa akin, pero parang hindi nyo pinag-isipan na maigi. Katulad mo, sabi doon sa panganay, binilhan mo ako ng mansyon, matanda na ako. Paano ko malilibot yan? Hindi makapanik sa second floor, hindi ko na magagawa. Sana pinagawa mo na lang ako ng isang simpleng kwarto kung saan makakatulog ako ng komportable. Ikaw naman, sabi doon sa ikalawa, nagpatayo ka ng home theater. Na-appreciate ko, pero siyempre, malabo na yung mata ko. Paano ko pa ma-appreciate yan? Yung mga kabarkada ko, halos patay na sila. Sino pa yung imbitahin ko para samahan akong manood doon? Buti pa yung kapatid nyo, yung bunso. Yung nagamit ko yung binigay niya sa akin. Tapos sabi ng bunso, talaga po nanay, na-enjoy ninyo? Oo, pinalitsyon ko, ang sarap-sarap na binigay mong manok sa akin. Sabi, Diyos ko, milyon-milyon, no? Narabing comment ka rin? Sayang. Di ba? Sayang. Kasi, kuminsan baka ganun din ang masabi natin sa buhay, sayang. Doon sa mga bagay na pinagpapaguran natin, pero ingkutan kasi sulit ya. Kasi iyan mo rin po yung paganakanan ng ginutamok king gospel. Nanong apala mo, aban diming buong yato, pero king pamagkamit kaniti, mawala yung kaladwa mo. Sulit pa.
Di ba meron tayong mga kasabihan na ganyan? Tama itong sabi niya, aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon po may ibang mga kasabihan. Aanhin mo ang gwapo kung gwapo din ang gusto. Aanhin mo ang palasyo kung walang internet ito. Aanhin mo ang ganda kung wala ka namang papa. Di ba ditang bagay manita? Nanang kini. Pagpagalan ke pero sulit ya ba? Kasi big deal naman talaga sa atin yung pera, kayamanan. Pero sana ma-realize din natin na may mas mahalaga pa sa pera. Hindi nga liwa kasi magpakamatela bang kanta, mika pera la. Kahit yung mga patay, itang apad silang ko po ita, at ila po tatalan pera, para na niya po ita, bakal ya kanune, at inyang bakal, Diyos ko. May isang, natatanya isang businessman na inchik, naghihingalo na siya, at di ba, yung mga may sakit kuminsan, nawawala yung paningin nila. So, na siya, naghahabilin na siya. Tapos sabi, nasaan yung aking asawa? Tapos sabi ng misis, nandito ako. At hinawakan yung kamay ng mister. Tapos, nasaan ka na aking panganay? Tapos, Dad, nandito po ako. Nasaan aking unika iha? Dad, nandito po ako. Nasaan si Punsoy? Dad, nandito lang po ako sa tabi ninyo. Tapos sabi ng tatay, nandito kayo lahat. Opo, tay, nandito lang kami dito. Nandito kayo lahat. Sino nagbabantay ng tindahan? Sayang yung kikitahin natin ngayon. Ay, Diyos ko. Mamatene mo business pa mo rin yung kayang isipan. Bariyo po, potang matening tao, ano aisip, detang kayang piban dyan. Diba? Kasi, mo naman adala. Aware ko po kanita, na alatang adala, potang mateta mo, ni metong akusing. Kaya itay kutang, magpakamateta mo, baka nita kumwal tata mo. Pero, sulit ba? Karita pong pagpalita mo, naning apalata mo ka rin. Kunyari, retang pamilya na makipagsapalaran, king abroad. Sulit ba? Itang miwalay ka, king pamilya mo. Kasi rin nga luwa, okay mo, di ba? Batag di nang dalang masanting kinabukasan. Pero potang may katipo na la, ako pa dapat muli. Actually po, personally po, milyari ni, katami atuming kamag-anak. Buong Vienna po at king abroad. Kabat may regularing anak na, uling maling pamasay, po masyadong mumuli. Kabat ng minuli magdibuya po itang kayang anak. Siyempre, tatang ating yung buring gawan. Pero inganak, ating nga limang plano. At mi papateda. Mi kasundo. Kabat sinabi na nitang anak, ot kasi minuli ka pa, sana ka rin nakamo. Kaya pitantatang na, kasakit. Sulit ba? Yung pamagsakripisyo ko? Bata di nanda kayo makanyanabi? Kabat ngining muli ko, buri kong maging part ko kaya ng selebrasyon. Kabat, buri yung ala ko man. Kaya pinitin ko tang, sulit ba? Oreta po nga liwa na gagawa lang eus to. Bakit tami ka pera la? Magloko lang aluwang tao. Piperwisyon dala rin ka para da. Sulit ba? Potang pakipatenda na kayo? Potang may sira na kayo reputasyon? O iting kutang. Naning pagpalitsu para king pera. May iba, papatay para sa pera. Pero banda talwi, na yung apala mo, nung akamtan mo ng tamburi mong pera, pero may wala na maning kaladwa mo. Importante po yung pera, i-recognize na mo ita. Huling patseti kang pera, dakal ka asali. Pero sana realize yun rin po, dakal kayo rin po asali. Naasali ng pera. Siguro nga, kapag may pera ka, makakabili ka ng maraming libro, pero hindi niya mabibili yung katalinuhan. Kapag may pera ka, makakapagpatayo ka ng malaking pagamutan, pero hindi mo mabibili ang kalusugan. Mabibili ng pera ang maganda at malambot na higaan, pero hindi niya mabibili yung mahimbig na pagtulog. Sa pera, makakabili ka ng masarap na pagkain, pero hindi mo mabibili ang ganang kumain. Makakabili ka sa pamagitan ng pera ng mga imahen, ng crucifix, pero asali ing kaligtasan. Kaya sana realize yun. Atin mo naman itong bagay na importante na naasali ning pera.
Nani nga padamo, at ikang mansyon, malapalasyo yung bale mo, pero ala na kamang kayabe. Dakal kapin kakwaho, kainuman, bitak na kuman panahon king pamilya mo. At ikang lagyo, upaya, titulado ka, dakal kapibian dyan, tatangalanda ka, pero nakaman mayap, kabiyasang sumuyo, kasasaw, magana ka, ingkutang nanong kwenta mo. Sulit pa. Meron pong isang kwento, sa deathbed daw ni Alexander the Great, yapitang Macedonian king na mga 20s pa, naning sakop, aliwang lugar, alawang bansa. And ang kanong mamatene, at yung penabini karetang kayang generals, na puwata kanong Matea, Burina, karetang pinakamagaling na doktor, ilang mamuat king kabawong na. At kabang poporosisyon de, king papunta king kutkutan, manugselang detang kayang atipon, aginto, diamanti, pera. At Burina kalit ang kabawong na, tinyang busbus, palwaldo retang aduan ang gamat. Itang meto nga general, may ngotang iya, sabi na, Alexander the Great, ot po makanyan yung panabilin nyo, ot makanyan po yung buri yung gawan mi, potang ikut-kut da na ka. Bata tin lang realize din tao. Buri ko, ding mga galing nga doktor, ding mamuat king kabawang ko, baka kanita realize da na, andyang atikanda kalapera, makapamayad kang doktor, eda apakaba ing biemo. Buri ko, kabang poprosesyon da ako, magsabog kayo, karetang ati pong kumpera, papang diamanti. Bata realize na rin tao, nung daman pikpagalan mo, kaya king yato, manatili king yato. At kaktatol yan. Buri ko palwalyo rin gamat ko, potang atsukok king kabawang. Bata akit na rin tao na, di natang kaking yato, alang tatalnan, makoka, alaka mo naman tatalnan. Sana realize tamo, alatang adalang kayamanan, king kasumagid abye. Datang material kayamanan. Ing gospel at inyong sasabihan, sabi na ning ginuta mo, miyablasanan kayo, king katatawlyan, karetang balang depat yung mayap. So karetang good works, ablasanan na kanuning apong gino. Kaya ita saning realize tamo, bata milub tamo king kayaryanan ning banwa, kailangan maging mayaman tayo. Hindi doon sa mga material na bagay, kundi mayaman tayo doon sa mga mabubuting gawa. Kasi sabi natin, tuki, king potang mepeka, tuki itang bunga ning maya padapat mo. Kapamilatan na rin pamanggamit karening material na bagay, pigkalob na ning apong gino. Dito pong atinken, sana po ako maging swapang. Ako po makasakmal. Bukla choring gamat su, bakit maging bukas palad kayo. Patse bukas palad kayo, buri sabihan, generous kayo. At sana itang bunga na nitamayap yung dapat, iting apresin tayo king apong gino. Banda tanggapan na kayo, kikayang kayarian, king banwa. Amen. Alakad ko po. King mataning yato, Kristo metong yang revolusyonaryo, amen nyawad. Metong makasandatang pamag-alsan nune, metong radikal pamagbayo, king sarili, kapamilataning krus. Nga tamong manalangin, ginu, bating misa, ingkekeng di, alang-alang keka. Gino, abating misa, inke kang biye, alang-alang kera. Para ka ring sablang Kristiyano, isakwil dastaing karelang sarili, pusanan deng karelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tuki lakang Kristo, ban makarake, kingkeyang ligaya. Ipanalangin taking Gino. Gino, abating misa, inke kang biye, alang-alang keka. Para ka ring bisang sagip, king biera, uling tatakot laking krus, at karing sakripisyo. At alasdasdasa, king abating daing biera, king kabilugan, ay alanganga. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, abating misa, inke kang biye, alang-alang keka. Para ka ring alanang aliwang arapan, nunianamo, inggawa lang dakalakwalta. At alasdasdasa, ingkarelang kamangmangan, uling agyamang kapamilataning sablarang pibandyan,
era sali, imbye, potang datang na, ing kamatayan. Ipanalangin ta, King Gino. Gino, abating misa, inke kembie, alang-alang keka. Para kaya katangan, ing kaya katang kapanayan, para kingalanganggang tula, kambe ng Kristo. Alalaya na katasana, king kaya katang obra, karing kasikatan, kakaring kasakitan, ningaldol dotang pamibyebye. Ipanalangin ta, King Gino. Gino, abating misa, inke kembie, alang-alang keka. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Oy pangatsubanwo, potang datang ning anak mo, king ganap na ligaya. Mabilang kesana, karing ablasanana. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara panin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Gino, itindaong karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog na ang Santa Iglesia. Oy pamimigla lang, tanggapan mo reting kaya kaming ayin, at mananarsanang iting sakripisyo ning kapuryan, padalisayan na kay puso at kaisipan, at gawa na kay parati, mawong sumuyo kaya ka. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka antimurin. Iyat na yorem pusoy. Makayat na no king Gino. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunebin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ing ginumi. King dali sa lugod pagmasusyan mi ing kayang kamatayan. King mabiyak kasal pantayanan papasyag mi ing kayang pangasubling medye. King ganap kapanaligan panayan min panyatan ng mitmong kaligayan. Ulinita kambering kororing anghel karin banwa. Daralit min kaya kaligaya. Lain makiabe kami king alantok ng dang pamamiya kapurian kaya katingaming pupuri. Hosanna,
Apin banal o ipa, ikaing panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon, kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinate. Pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na kayang disipulo, nga na, tanggapan niya itikongan, kanan niya, iting kanakong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kay para kaning dakal para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyaning anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kadigtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco, yung kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula na mati kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at isablang beyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya be ng Maria, ing Birhenido ng Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, at tinupat king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kaya, ipamayupayang tutukagom ng banal na Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan manggaman king alanangga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo. Incarnate
Ikabos mo kami Ginoo, King Sablang Marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi ban, King kasopaning kaya kang pakalulu, parati kami kabos King kasalanan at miligtas, King Sablang kaligaligan kabang manaya kali, kambiyan ni maligayang kapanaligan, King panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan dalakon ko kaya kayong kapayapan ko, babi ako kaya kayo. Ginuya mo sana babalikdan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me. Ang pong bilugan at pangkingkaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan di kakami itong tamking kapayapan. Yung ginutan Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa bilalako, king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos, makisulok king apunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas na yung amano mo, pumayap na ako.
parokyano ng Santa Teresita Paris ay nasa site ng ating shrine. Sila po ay nagtinid ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikom ay gagamitin nila para sa kanilang mga proyekto sa parokya at sa 5 mission station kung saan sila ay nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapa-feeding program, pre-haircut at ngayon pasukan ay ang magkaroon sila ng back-to-school project. Nakapagbigay sila ng mga bags, school supplies at payong sa 6 na barangay na sakop ng kanilang parokya. At meron din silang scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle tickets na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang inyong 100 ay maraming matutulungan. Salamat po. So, reta pong magtinda sila po kita side, parokyanos ko po. And yung pong mga mission stations na binabanggit, deta pong pamilya at saka po lalamda rin tete, kaya ni pong malapit po, baka na po itang kitang malapit po Henson. Po. And uling pong magka-access king parokya, kaya pin po Telakad Milareta, banta po din pong presence na ning parish. At regularly po, mamiya kami pong ayuda, kareta pong pamilya nga tsuka rin. Banta po panamdaman na agaganakando ng pisamban din pong pamilya na lalareta po magkasakit. And sana po maging kapartners da kayo. Bakit po dakal tapa po so panakapatad na tunay mangailangan. Din pong scholars patuloy lang po kipamag-aral da at atin na naman po may graduate kareni pong susopan. And elan po kabud mag-graduate no ne mag-graduate la may kay po cum laude la ne atin la pong honors. Kasi pin po king kasakitan king being motivation da pinitang mayari la at potang mayari la makapantula masanting obra banta ayang at dala kabyayan di karelang pamilya. Sana po maging ka-partners na kayo banta po aso pantala rin Sa 100 na po rin tickets at sila po kitang site. Then po payamanan yun na tatalnan, gamitan nyo labanta at ikayong puhunan na ipresent tayo king akong Gino potang mate kayo. Sana itambungan ng mayap yung dapat ablasana na kaliyo ng akong Gino. Amen. Nalakad ko po. Manalangin tamo o ipang malugod pagkalume kaya kaming katawan at dayanin kaya kang anak ban ibayo ing kaya kang biya ka ring puso king kaya kang pakalulu pihawanan mo sanang impangat busmi tayran mo kami king biya alanang pagmasusyan mi kaniting Eucharistia ipihadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginubi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo At kaya ka, Antimore. manalangin tamo o malugod apo mamakalulu pisyag mo kang bening banala krus ing langkupas lugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo po, ring paniga po, at panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi, king aldo ng karelang kebaitan, anibersary ng karelang kasal, maglakbe king aluang lugar, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwa na nalalapit, ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub, ababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti aga nakadasaning pangako da kimbinyag na ika mo kabud ing karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakadudu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutuk, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may naking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak ko. Mayat aabak po, among. Sana